Manang Biyanan! Hello everyone! Naimbag nga oras si Manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na kablawan te pa ni Ma'am Marisa Raceles di Tabulacan, ni Ma'am Lita Custodio, ni Ma'am Violeta Esparangera, kan ni RJ Cordero. Kastoy manti ko na ni pagayam Carmelo. Dear man ang biyanan, idiawang pay asawak na makiti ubing. Wano dagitay teenager. Iso dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasang. Kat aramidak ti amin akabalak, tapnak lunan na ti panagayat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kita nyo man bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo day taabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga nga raw. Ta'y nakagaran. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunang. Apay, asino ay ati ararman? Di nga'y pingkay nga na ni Manang Karya. Anya, ay, nagluko kan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsi na? Ay, sumapul kay ti sa baling arman. Saan na dyan minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya ngay? Ayos laang magkanimanang karya ti panagaram ko iti anak na. Anya kunana. Sigay, armam lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay na. Nauli magnimanang karya? Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Isu nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na po na Karya. Kanayon ko bagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak, nukas jama pa ni Jibalayaw. Ang amhaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan, kat anya pa'y taramiden na. Bayab Karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasaganak mait nga aguray, no bilang laang. Uray ag taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tatang. Urayam lang nga ag-iten. Sa amon tumapan arman. Tanay, apo nakababain. Imay pa yan amis mo dito'y balay ti inana. Apay, kaya mau ti maitaraw. Ay, sana? Nukas ta nga raw. Sarde nga mon nga arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulam, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay, grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, dahil Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, Carmilaw. Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di na kaya't apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawin ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawin na. Minor di edad pa'y laang. Unay, di kagdanag, tadya akong sarungkaran di anak mau. Tanya kaya mau, si katermag. Pulos mo Uray kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ti bumakitay. Ni, tanangam kumamit ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo.
Sa anak agumatang ating Jana. Umay kalaboyan, naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo, mangrabak manan. Ay, ikitam ka dito mata ka ading kao. Ni, apay tamatam? Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga, main. Kinapudlo na. Nabayarin nga gayatak kang ka, ading kao. Dosi pa ilatawan mo, idi ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko, dahi jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamang yabkas iti maririk na kang kadyana. Ay, ayateng ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y, ag-eskwela akpay. Kasano mga agis-eskwela ka ngay? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat-agis eskwela. Agur-urnong kami pa'y ngamin iti pag-eskwelak, Manong. Ay, no kaya maong siyak timang paadal kang ka. Anya? Napaian niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, Manong. Ha? Idi pa'y laubingak akas tatara paap ko. Sige nga raw. Ag-enroll kan taon. Kasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, pulito dyan na. Ay, ayateng ka. No kayatan na. Pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saan na masapol at damagay, mading kaw? Balasan kan. Apay, manutawam, ma'am. 17. Balasan kan na, iti kas tatawam, ma'am. Ay, ulit ay. Nuaklunin na agad pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastusan mag-eskwela. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Nala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bingat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ha, ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mo nga armen dyan ni Karya. Iso ay atira mo. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon pa din nga. Agimon Tati kaya anak iso ti armag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit la tinakemaw, taparitan na ka mga aram anak na. Ado di tati maaram. Saan la dyan anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino man nga itararmaw. Diyak pa'y laybag-baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang, tatang. Ada manan dyan na. Kwa. Imbagak kadananang kan tatang ko ti singasing mo. Kan uray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklunin na kaunta ilimod ta ti relasyon da. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwin, Manong. Basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday na, dyan na. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwin, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, mantada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong bao nga karkarpintiraw. Gapoy ti day dyan na. Tulungan ka maka-eskwela. Tapno yung ton agasawa ka main. Adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Uwi na, ha? Apay, unubiya mo na ya. Sampay, taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan ti panangaklon na kanya. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak, tatang. Ay, apay nga bain, anak isem ka iti ubing aya. Dagita ka teenager ang tingkar armay.
Dagiti agtawon kuma iti nasrok a 20 termem. Wano dagiti agtawon iti 30. Tanay, nasurok meten a 30 ti taon mao. Basta yung turnong ka. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Kudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wain ka bagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kwa na. Wain, apam, naibos nga rodan tayong padulin na kwarta na kanya. Isaw ti papapanan ti sweldo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti sidaan bay? Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, agto'y ti kwartam Jana. Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswil daw. Sika ti papapanan ti swil daw. Pati tayo ur-urno apag negosyo. Intag ko aming kang ka. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, Barok! Agmerienda ka pa Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, Barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awan ang yaman na apaw. At da ngamin tulagan, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol tulungan to apo ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan na, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman akmanon, Barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kunayon, tay? Nay, apay di mo amaw. Kano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaati kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, antay. Kasta nga tanagpaisaw. Nay, si Kamagayam Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Abay, umay mo ka di mananig ka ni Dalawan sa apo ko. Kung nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko lasarong karan, yung kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid da iti lugar ti ama na. Sino kunti na itayagsapa? Anya? Kaano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga roda pa. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon no da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Saan nga raw? Dagulit kayo nga. Naika di ka gungat Kanyat pagungtam ngay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan iti balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubli ak ijay. Nimawanlat ta. Anya? Nay, si Kamat Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na imbaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, intarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayo tultulong mo kang kwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumit lang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Marigla daw, Barok. Ibagak to day takan kwana.
Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagis. Basol na lang Bagbagak mata ka na yun, nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay daapong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga arman na diapong ni Jana. Tadandan ni Minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Sika manan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Nabayag mo urayag? Di mo sama yung bagbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya? Ay, sana mabalin na. Hindi po ko yung tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos ka po kung ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat kung ay dadatong ka. Kagkasar ka na Adaya, kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Adaya, nagpinirmaan nyo, baro. Ha? Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan baro. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pambanagnak. Nang run ano may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na? Tasakpay kiti pagbalin ninyo, olbuday. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami baga Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isuk maaramid. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta eh. Dakil ti habol ko kandyana ha. Tada tulagan mi tataw. Ay, awaan ni Jana dito lugar tayo. Tadan iji abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti paayat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jayada. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo naman tigasat mo, kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para kun ka? Ubing tuma tingkar armain. Anya nga ita. Ay, tatang. Jay katawan nam ti armain. Wah, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Yak kayatin ti agayatan tay. Manjakaw? Natitigra ako? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Dati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot mo saan nalipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso ti naramat ko nang ikasar iti asawa. Adamot tanupat nga nakme, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawa. Alakastan, ti pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan nga nanayon apaet, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tiladingit, napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Ma'am Cheryl kan Sir Dennis from California. Ni Sir Julius Takaban, dita Isabela, kan ni Ma'am Violeta, dita Barangay San Agustin, Victoria Tarlac. Kastoy manti ko na ni pagayam teryo. Dear manang biyanang, ada ka kay sunang anak mi iti asawa, nga iso ti pa kay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No adda kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan ka asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ah. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardang mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay jay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Ang awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito eh. Kababay mo't Lirma. Sana ay, malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam day to eh. Kagat-gatang ko day taarilo para kan ka. Ay na. Ando na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit kan ka. Ay na, bye-bye amday ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alam mo. Kan itid mo mat kininanang mo day to eh. Sakay-sa kayo iti rilo. Dua rilo day ta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababae. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok day takan ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw na pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakan. Kita, iya. Amang ano madiber at tirig nam kenwan. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanyak. Kat aklonak mat. Saan nyo ka di akaya? Katadakan ka. No asino tipilin apakin na yatan. No kasta. Kayat yun ni Susi mo apara kanyak, papang? No iso ti kayat mo. Kayat ni meten iti ina. Antay ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masintayo narang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manan ti ginatang mo. Saan ba't asyak tigim matang? Kasi nung araw, ni ka di doon na. Saan? Di ngay Lirma. Di amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siyak, may ramraman ak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantar aramidan na kan ka nakaw. Aw? Nataer ka, maya titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di ka mat... Ba nang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laang, kaya't mo ka day. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin nyo nanang. House! Nabayag ka din tinubyang iji abroad, Susi mo? Nasurok mga upat atawon na ijayan, Lirma. Kano nga iti plano yung apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamat nga'y tinakitam ijay nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat ka nagabro. Uwan, Lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, kaya maihili umit, Nga manya ngay nga raw.
aganos kami talaga kas na. Tano may saganaan mi, matibok lang minto a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang matikot niya. Ha? Ma'am! Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na matibagi na kanya ako niyang. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay na siguro nga ulaw dahito eh. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si Makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Why, ma'am? Why? Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balay yun, na. Wen, ma'am. Ay, pasensyaan yun to'y balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasok to'y balay yun, na. Ha? Pasiminto tayo. Tinpaikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay taam ang kaanakan. Ang mga masulisog ka. Yang kalimay? Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay? Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay ang makakita kan kakat. Sigurado nga akas dia. Dama nubya ka? Ada pa'y la komunikasyon nyo ay kaniduna. Kay Wayne, nga mamano at stricto mo ti amo na angkan. Hay, kitama ka anakan. Ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggarado dok ko kung lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha? Agawik kay ti mabit Dona. Wen, susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raud. Agkasartakitin no sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit tabrudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tayo tinikosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti aggastos. Ha? Apay mo ti paspor? May? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Kanya? Agpaisaw? Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanatapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito yung sopa ti pagida ka? Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa? Susi mo. Hindi ka babayin kanya. Ay na. Mariknak matkit. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang lipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Nadingitay? Namawang magpanagaya ko ka? Nagsakit matanday ta ngayon bagang. Sorry ang daan mong mobya ka? Ni Dona ti ayatay? Nanamay ti biyag may ti dinak. Nadingitay? Nakabalan nga lalawan ti mobya? Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpagaya man tinubya na. Ang kasar lang. Apay nga ro takas ta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramida, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang na? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Ay nga hinutuho mga ibagbagam mga Lirma.
O may hinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Dagiti mo iniintad mo kanya dagitoy. Jak intad dagita, no di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayo, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang tiginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya pa ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak tano di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. At hamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan da. Huwag nga ron. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Saan eh? Tadi na mapalubusan, ito na nagsubli jayay. Ay, katwa na insan. Tamaan kiti nagpikutan na kadya balasang nga amom. Mayaw awanton ni Duna Nobya. Sa makidin saan? Tanima doon natin ay ayatak. Ay, Wayne, mapangkakig di agaplay Wan ko mga rodinsan. Hanggang tulungan naman. Yamam muna kitisigon nga amom. Hindi kay, mabanta di balay daing saan. Well, ma, iso rin kasinsin matla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak mi. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubing akpay. Para laang kadag iti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no isote ko nam, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka ba di ha? Anya, taginatang mo. Sapsapatos samat na kita. Uwan pa pang, itad ko kini Gino. Tarut-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya na kita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amagan, loadan to manandi bumagustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagiti itad mo. Ha? Ni papang man. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kanapay nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kuha na, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldo. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyamanak, ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mampunak mo. Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyam. Uwan, lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar da. No bilang makakita kay ti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan lerma? Diyak kabaylan na sinanti nobya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di? Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kaya tibak ng anobya. Saan amarukot ti ayat, babain ti kwarta, lerma? Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kayat mo tamapantay di lugar da. Adamat lugan nga aramatan ta. Ikaw, kababain, lerma. Di kag babain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay di lugar tinobya. Anyat aramidin ta dito resort, lerma. Dumsaag tapay laang.
agpalabas ta itirabi dito eh. Ha? Ayun gayam, ati kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka, libre. Anya? Kan adda tay saan ama us-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay? Uwan? Kukam ton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ah? Ay, sige ah. Sikat yung makamo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manan ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko maintad day jay ta sayang. Inla ko na ko ba? Oray impahulugan na ko ba? Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam mo na. Adda nga ta nagkinaawatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am. Alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kayat mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Asig da amin nga ulbot. Ha? Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagak akas ta, Lerma. Nagadungayin intad ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sabali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin intad ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko ngayon intad mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus usar day jay. Ken dagiti kwarta ngayon intad mo. Atoy, nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalistaak. Inlistak amin ngayon intad ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Ada mo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga intad mo kanyak. Ha? Siguraduam nga agtali ti listaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulita, maisubli amin kan ka, dagitin intad mo kanya. Iya. Gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang asangitam. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na na kanya. Tanaga doon dagitin intad ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman ngami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsam ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen ka lang. Ngam sana nasaya ti kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan na kaginong dawayan? Papang. Saan nagaputa kurso na dam ti lalaki? Katila mait itad mo kaliwanag. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo? Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo, wano rupat kwarta. Laglagi po mo kumaday tayo. Kasi ti Diyos manang biyana ang dimngagmat anak ko iti pamagbagak kenkwana. Takal pa saan tinamidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaram kenkwana, kat nagkasarda. Katita adaw pat nga pukume kenkwana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo.
Nalakad sa payla kuma, tanaragsa ka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat mo ninyo nos para iti script kan drama, tuy pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, iti tunggal maysa. Hello, papagayam, naimbag nga oras yumanan. Siyak manan, ti pagayam yamang kabkablaaw kada kayo. Itinaragsak nga aldaw, kan oras yu itaakan ito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo, amaso, saan na apudpud no, anagan. Ngamsakbay na hello mampay kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni pagayam maso, Dear Manang Biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istorya akan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan ayak. Kat gapo iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di matla namnamakin ka? Ladingitak mang masong. Numabalin, diyak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat ni bagak da ito eh. Sorry, manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya ka na talaga. Ulitat, diyak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibak aktirik na. Iso at ti makunak. Sumapul ka laangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga adyak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, manong maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumpang hikid daw iti pamakaon kanya karing. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy ako. Sige, mang maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Siya lang, tinayparswa kastoy. Kanayan na kagmalmalas kan ayat. Kanayon na kamapahay. Matudugo na yung tipusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka ba po kawan itinamnama? Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsing pet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Magapapal nga rin dagiti saan anakapada si tikastoy na anang. Sa anak ngamin anatayr. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Wadda, anang. Siyak ba ita? Ay, siyak, tinaiparswa analaad. Ingka mga naan masaw, nalpas kamin anangan. Awan nga suka mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manin pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sa awan gasat ko kanayat nanang. Sana kami na naiparswa ang gwapo. Malasaksa mo ta naiparswa. Saan man atila ibagbagam? Magpaiso mo nanang. Naiparswa sa mapapakailatan. Naiparswa ang awan mangipapatig. Kahit na kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, ha?
Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsa. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsa, ket ni Apo Diyos anak kaw. Nanang, Mala, agrubwat kakitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. sige nanang. Sumurunuak tao. Nanang, kitaan nyo man nung bagay ko ti purmak. Ha? Ha? Ay uwan, bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simbangpit ka nung naalisya manipula bro. Inak man pasyaran. Ay katwan ah. Amukmat ka, asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ken ka, maso anak kaw. Kunakla na sino tinagtuktok, si Kamat Gaya Maso. Sumar ka! Agyaman na Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman na kumarin. Ayun Alicia. Adla pa sa rabok anatan. Kapurpuros da kita. Pangpakbot anatan. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadat at akababain. Ah? Saan? Itad ko rin ka dayta. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Kun amok abalasang kapay matlahan. Ha? Kat numabalain. Ituloy ko kumamananti agaram kan ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka ngamin ite. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo lanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy nanang, Kahit, anyat ko na ngay. sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawatak na, sigurado anak lahat. Ngamay, di na namnamain ng agdato na kumalingkan ko na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na anak ka. Una lang. Ngamay, siguro nga gayatak ni Alicia. Sapay kumata, aklunan akong. Tapno ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manen ama paay anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatid nga ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat, Maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, Maso. Ay, agyaman na Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay da kita. Agyaman na ka. Adto ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan da kita, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, Maso. Alan, awatan mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre da ita, Alicia. Basta bayadak, irisok di tila miseta Pidutam tulatan magawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan da ita. Anya gawin niya ko nang maibagam ka niya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan, Maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadan hindi pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ibagay tagpaysukan ka ididamo. Iso adyak imbagpag ka. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami itinobyo, kuwan? Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura, Maso Sorry talaga. Ay, alam ti bayag tinatang dali tila misetan eh.
Kurang day ta, di pa nabayadan ti damong inyag ko iti. Balor ti dwagasok day jay. Ha? Ay, sige. Mabigla ang talahang tibayan ko, Masaw. Awanan. Natudog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Ngapo, iti pa ng papay na kanya. Ala, relax ka lang, Masaw. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilkan ka? Kas nanti ko na kayo, ha? Tapos ano na kayo, tanday, tibiyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na mariklik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ito bagay. Apa yang gusto, di mo pasama kita biyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kas-kastuyak. Minsan, sa napatas ni biyang, at nagrag-rag sa magladladingit. Ala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, Masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agur-uray ken ka. Ha? Lulahamin na na. Lakaya ko na ba? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito lakapsod ako. Ha? Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa dista namin, naparigatan lang na ito'y puso ko paspasakitan eh. Awan limpyo babae tulubang. Pasig namin na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae? Ay sus, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itaaw, anak ka. Kaya ko pa ano, saan ka na itaaw? Tablo sa anak, masakta na kastoy nanang. Anya, ay nasaan na saya at dagita nga ibagbagam kunak mang. Basta na sakit din agam ko. Kangurang kami na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher? Ay sila na lagi. Ay, mabalin pa ang arod. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Ta, agtugawak man mat. Idindinan yun, akakabsat. Tapno maparin tilugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay, di nakpadandunan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matag. Patas ko malang nga. Lalaki man wano babae. First come first serve ta. Ha? Ay na, nakasangpat amatlangan na niya, Masaw. Ni, agsaw ka Masaw. Unay matdita nga misuot mo. Di na man kasarsarita, Berta. Ah, ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan dato awit ko. Ureta, may sa madla nga basit nga si Lupin ti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may sa nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamat tan Masaw. Apa yan nga kasta kamatan, suplado ka unayan? Gitakan! Masaw, inta makipangandita ka ruba, tanagayab damit. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan di mapanarang. Pasig tumutla ang mamarites na kita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita na dita. Kagurgura akit kita na kita babae. Ado ti dumar ay ababalasang. Anyat among ngay anak ko. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanan. Ay, saan? Yakpagan ano na kita babae? Ha?
Papaimportante da kita babae. Pweh! Masaw. Feeling beauty ng tumulamin. Kung namulan nakapimpintas damay. Kung namulan no artista da kita babae. Pweh! Apay aya akas tati ibagbaga manakaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan da tulangin na lang. Manong Maso, umay ako man isubli da tumalukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mon, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungot kan samat Maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan da pa na grupo pang Berta. Ala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjak! Pagan anok ko ma. Kan di ka man makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas ta pa na grupo pam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot tong tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka ma, babae. Wala mo lang Miss Universe ka mo. Sadista. Nan, aglisi ka titalan kun Aglisi ka. Tadapay papanap. Maso, adapay mo laman natin. Gumatangak man tay pang pakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Kung mo lang nakapimpintas ka man. Kamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga kakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili ka iti lalaki, ngam saan ka mo't anapintas. Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensya kan. Aklunam kumatigasat mo. Ay, saan ka pagan ano? No di na kayat saan lang. Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid nyo, babae. Apa yang atangakas diyan matan ni Maso? Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na amin idan. Ala, apa yang atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mat denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaysaw? Kurso na adam di anak ko, Berta. Awan na, ngamahan yung ay bagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga magbalin nga agaram ti babay. Ha? Urorayak nga agaram ni Maso kanyak, ngamahanak mat nga araman. Anya? Di man idildil da dya, Berta, nanang. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti kapintasan dito lubong, jak paganaraw. Anya, ay suus armam ka di. Sigurado nga aklunan na ka day jay. Manjak na raw. Apa ata ipilit yun, nanang. Hindi ka nga ron agungot, anak ko. Dagulit ka ito mga amin. Jakong paganaraw, dagita babae. Nanang, adakad lo kasi mangpet. Nubya, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nobya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nanang. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sa namadlaw. Gamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y ani Di da ka ti paen, iti kahit kung aramiday, nanang. Naimbang ni Sunshine, tadinak pinarigat anang aram kinkwana. Sanakas kadagit a babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko.
niya. Sorpresa ni Sunshine ita. Jack imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga, nagmayatag pasaglat yung kadali. Pa? Hindi ka nakuti agarin. Oh. Tiawanan pa na Sunshine. Sunshine! Anya ti kat asaunday toy. Oh, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukasta? Saan lasak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka nagmaymay sa dito'y pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya? Walang hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbangam. Lagi-lagi pam, asikati ka udyan adimteng kaniyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax dagiti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyot mo tintid akulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang to pa dagito, imam. Ah? Tanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ha? Ala! Apa yan nga? Kahit ako mag-arman. Ngam, amang ano pa ayan, nak. Mabuti nga kung ama pa ay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Agkasartan, Maso? No kasta? Kayat, nak. Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. Ah? I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpeso? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman, nak. Oh! Jaknas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundawa ay takunak no aglaklakaya kon abaro. Nagkasar kami nga rod ka ni Berta kat itaadan 5 nga anak me. Naragsak kami kan ni Berta tagin innayat kami. Nagdungo kan nagagat nga asawa. Isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae dito'y rabaw ti daga. Alakastan, to'y pagayam mo, Maso. Kablaawan ka pagayam, Maso. Tanakasarak kamatlaangan, iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka ni ti sidong ti pamilyam. Kat saan mo matsiguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Maso. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kan ni pagayam tayo ahana, sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kanya Anita Sera,
ni Nelson Jose Antonio kani Brave Pangilinan. Kastiman ti surat ni Pagayam Hana. Dear Manang Biyanang, spoildak kani tatang ko, tay di basitak, di na kayat nga damang pasangit kanyak. Isu nga insuro na kiti martial arts. Tapno da kanupang salaknib ko iti bagek, no kasjay nga damang loko kanyak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nanang, kinatawan da kiti pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Uston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akadalam wan. Diyak kaya ti agiskwila. Ay saan agiskwila ka Basta man jakon. Naguyang matdagiti ka iskwilak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagak ka. Adak kayat nga agsangid ka, Hana. Nakasutsutil mat ngamin dagiti kaadalak, tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat ngamin, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taadday surukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masun lakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya! Tuladen na kanak ko Wag. Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patangkenem to'y imam Kastoy day. Aday tatang. Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingkapayagin na nawag. Ta ituloy taman no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin king kanga inadal ko, anak ko. Dahitaw, di tandaan na makanayon na Hana, ha? No adda mangdangrangin ka. No ilaylaya na paylati ima na. Una madagusan. Wan tatang. Di balay, ta nalaing ka nga agjudaw kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang. Imbag nga rod tayo suro dak. Nalaing akon. Basta randaan na aming ibagbaking gawag. Wan tatang. Very good. Mala, mapanggan niya pagadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti Chief Defense. Nang runa unay ta may sa babae. Iso nga isursurok dagiti rumbang aramidin na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit. Abay, kaya't mo aya may sagmak ti anak ta. Ay sana, ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan ti agbalin atuso. Ngamtay kasla pimpiman di ta. Ay, sumabsabali nga rodon ti ugali ti anak ta. Manipod kas na tinsursurom kankwana. Kasla ti muso matang. Mayakit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan misis, tanihan na nga anak yun. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No at dawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami, itamot laan. Bye! Ay, unay mo't day nga ubingan. Bimababaihan ngam kas ti aramid na. Huh? Di ka sumanao iti kasta bakit? Tadli mo amaw ti sibubukil ang napasamak. Ay amaw. Ang mga mat no basol di kinabil na. Ay, pagsardengag san nga agadal ti anak ta.
Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno na pasamak bakit di ka sumanao ka di. Rombang la aja anak tati isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita, tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakaw. Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ungtan tanak ta. Isu lang arudon ti pinabasol da ungtampay lang. Pinabasol da tapod numat abasol na. Ibagbagada mat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amlaang ti bagbagada. Palabsumlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumat alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na, mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wan tatang! Mason, agbalbalinan atuso ti anak ta, gapukan ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay kan aya. May mga oras na. Adda ka din ha, pasyar ko ma. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahanakan ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasinput ni Mario. Kag nagagag, kaya't kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Isok ti masuraw. Nahustuhan mo tan iti tawon. No kayat nanti makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no inton bigat iti balay mi. Ha? Apa yan ha? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, dalay paramid ko. Anya dito na. Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas na dagos ti trabahom. Uwe na, honey. Nay, papa na, Mario. Mapanak man iti balay dahanan, ana. Anya taramida mi jay. Kan nanya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Uwe na. Adda martilyo, ragadi kanda dumapay. Adda ka nung amin ipaarami jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Tanyat plano yung kanihana. Agkasar kayon. Agur nung akpa iti paggatang ko iti baboy, anana. Takurang di tarakin ko pagkasarmi. Anya. Apay, saan nga umdas diyan na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang magkano, kunanihana, nana. Anya. Masapul ka no asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan, Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan, apa, hindi mo kayat? Kwa, kayat ko kunak ngamin no agkarpintero aglaba mo't gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laan labnak, Mario. Sige, day talaga yan. Awan problema, hana. Di ka lamabain iti kastang aramidom mana. Paglabang dinubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak matatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawidom mo, tasikati aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidom? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawidom mo, kababaeng. Apay ay apakibiyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan matada kayo ti paglaba ka? Man nakibiyang kayo lang unay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar aramidom? Didak namin pakibibiyangan iti kayat kong aramidan Man nakibiyang kayo unay yan, nanang. Hana. Naimbag nga oras yun, nana. Anda ni Mario? Ay, awampay, mo't balasang ko. Napan nakikonstruksyon ngam saan pa yasimbang part. Ha? Ni,
Maluman nga mawampay lang, nana. Ay na, naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang kaw. Agiinom naman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bisprin na rin. No, daduma mat. Ijayan ti kasinsin na anilinaw. Ay, sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya ka, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa Hana. Busin mi lang Umaikan ko na! Di na guyo na, Hana. Agawitan, mano saan? Anay ko, di mo tingin, di ma... Agawitan. Inton maminsan, di ka naginom iti arak, ha? Saning, Hana. Saning. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Nambak ti naramid ni Hanay di balay da insan mo. Kagagay na, Nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wanagam kinabil-kabil na kamutan. Nanang. Ay di mo itulok ti kas dyan nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagada nga under disaya ka no itultulok mo. Saan, Nana? Tapasit lang ti panagayat ni Hana kanyak. Ti kasi nga aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay paila nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayon, Mariaw! Nana, ikasar ko ni Hana. Sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ka. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabel. Ay, ayatek ni Hana, Nana. Ay, no apay mo't nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Hana, Nana. Awan to nga tati pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Payaya nga upayom ni Mario. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbali na kasyay ti anak ta. Insurom nga agbali na tusaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mariaw. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam under na launay. Ala, saan kayo nga agapa, Nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kit maawat ko tikas dyan nga ugali na. Nabartak ka man na nasimbang pat? Pangliwliwalang mad, bakit si kaman niya? Aray ko, abay nga, danog ka nga. Anya, basol ka. Danog ka lang, danog mo. Tunggal mabarte, danog ka na. Mali nga naramitak no mabarte ka. Wala ta natangkan ti ulom. Kung na masarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Sa mga nga maliklikan na kiti barkada bakit? Maturog kay ti salas. Padasam ti umay iti sila tabugbogan ka, Mario. Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singpot ni Mario kat abuswamutang? Saan anasaya ati kanayon apa ng kabkabil mo kuana? Pangaasim, tanuan niya man tinsursuro ni tatang mo ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya ati kasta? Kas jay ti rumbangkan kuana. Tawan mataktak duran na karina, nanang. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Ti kayat ko, isardeng nanti uminom iti arak. Diyak kayat tagat arak nga asawa. Tata, tulungan ako kamatanak ni Hana. Apay, anya basol mo iti anak ka. Ambangan man no ada basol mo. Isu anak ka pungtuking ka. Tatang, awan mo kabasol ko. Diyak lang natumpal timbilin na kanyak. Nakaungot at dahusan.
Makitam. Di adda basol ba? Tulungan ta ko matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! Aday itong tatang. Sangwam sa anak ko. Kinuan niya ti aramidin na kin ka. Awati ba? Sa dawa kayang basol mo. Isola dingiti ka. Ngumdi ka mabalay nga ilumang. Tanakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan, Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang Basit la kang mali ti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanya. Padasan na kabalsan na tailak ko dagiti sa kakanima na. Anya, ay unay kan ay anak ka. Diyak kaya tisul pang asawa nanang. Ito ta nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-abroad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpaw iti ti kwarta Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ating mangawag. Di nasungbatan. Timamnay pa'y kanya kung di asawak, tatang. Anya, kasano nga rin ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita. Kanayon magkiditi pa nagpawit na Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga rin tayo tangay. Awagan niyo man, barang makisarita kada kayo, tatang. Hello, Barok. Di ka magkano mawawagan ni Janakaw. Diyak kaya din anak niyo, tatang. Anya, apay nga eh. Kahit adan anak yaw. Apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak niyo. Ngam di ka madanagan. Tadyak liwayan dagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Mano atawan nga inisnab ni Mario dagiti text kan awag ko kan Guana. Ngamjak na pukawan iti namnama. Inanusak nga inayayo ti asawak. Kat kaasina na ayok matlaang. Nagpakpakawanak kan Guana kat ingkari kadjakon ulitan tinaramid ko. Katita, nagforgodan ta asawa kat adabas sita negosyo may kat agtintinolong kami ngagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya may. Alakastan, to'y pagayam mo, Hana. Panagkunak pagayam, Hana, natruma nila kay mo. Iso naglaylo iti mano atawan. Sininaan na kay ti sumagmamano atawan. Nalabos mo't ngamin ti naramid mo pagayam ko. Iso di mo mapabasol di asawam, no apay at timamnay kan ka. Taga pumat lang iti aramid mo na ita. Ngamno pa'y kasta kablawan kayo latta tanagbalin kayo na naragsak. Tanagbalbaliw kan ako nam. Bueno papagayam di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Hana. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tangina, kada kayo. Amen.